Amen pravalen počmijante kera lafi taroj krasvali pa kova stargja bute muslimane na kawani laj. Inshallah ta'ala kana stavina saveitanullah sebepia soe manushengere imanja perena hemokat bialengere zapečatime zorale sarbara ovena. Je tarodollah sebepia sose slaboni o imani ko insani tano o manush tovel odsutno tari sredina kotisijek imansko atmosfera. Doznačini o manuš živjajek vreme kojeg tan ko te trujaleste ko svako pinda metre džamija sineneli. Ko svako šel metre dikela manušnjako hijabi. Ko svako dušel metre prale ki galabija bradaja. A balo doa vlela Hemselini petaro doar tanem jala nek dudurja nogav. Jala nek da nogav ko tenane muslimanja. Jala nek da nogav ko tan ko tenane nik de džamija. Ili najpašutni džamija ne se pinda kilometre neli. I onda nele džemati, na nele zajednica, na ne pralauzελeste, na nek okolina ko te vladini imansko atmosfera. Pa na kena džume hem džume a ona ne naština resela to da zvini pe ko džume te džal, ne. Ali sad su akeri. Komu kela trin džume, bizo nisam opravdimo razlog o Allahi ne soro kalbi kaze pačatini. Kaze pačitini su kalbi. I onda o manuši avela palo berždive na dihama menolea. Alo, baš karamene, Allahi me nešto sad se ljuma katar imani pelu. Pa se očekujnea durilantari sredina ko te vladini imansko atmosfera. So fanim jataki. Sjajne džamija svugdje sinetu. Manuše brada ki galabija svugdje dike. Ke trujaleste na ke selamitu kedel. Kana geram ko gav, ko te nane džamija, nane muslimanja, nane niko. Kano selami meningjanle da... I onda očekujnea tu imanite bar jel? Sarka bajrom. Normalno da o manuš piro imani kanašali hemokan bile soro zapečatimo kao eu. Drese halalem ara kentumari sredina kotesijen, pogotovo sredina na koja vladini imanska atmosfera. A imanska atmosfera kao dva značinjela. Ko svako pinda metre ti ke manušnjako hijab. Ko svako šel metre kaj god kerijeto šero, te di ke pralen bradaja ki galebija selami tuke kedna kenden. A kaj je ta imansko atmosfera? Imansko atmosfera je ta neko svako panšel metre džamija to. Evo da je tamo imansko odja atmosfera. Mi savket hana wallahi zlato vredinena. Savket hana zlato vredinena. Ne sa komangea tero imani tena perel. Ara kuma duri u nebe kod hana kod te džamije na ne muslimanja na postojnen. Ara kod ja sredina kod te sijan. A komangea tero imani kod han tebe šel. Duito se verpi sosa avdije imani tao insani perela, o manuša durile halalen tarošukar insanja ko prvo tam. Allah za ođele obavestina mene naredini ki sura At-Teuba ko še u dešinjato ajetiva keridoj Ja ejuhellezine amenu tequllaha wa kunu ma'as sadiqin. O tumen kula suveluinena, daram talo Allahi, hemoveno kolencar sojtane iskrena. Znači Allah za ođele naredina menge ko prvo tam. Emu minenge kula ko Allahi veluinena. Te daram talo Allahi za ođele, hem ti keren pe okolencar sojtane iskrena. To jest, te ovenu zilene, to jest olencar te družinen, olencar pirovatite na kaven. Hem sada seam svedokia baš akla lafija. Oveno kolencar koja je tan iskrena. Wallahi naredina. A svedokia i nami da men baš akla lafija, ke do manuš družini peke iskrenu manušija, iskrenu muslimane. O imani ne sorovela pozoral, bajroga. Dok o manuške da družini peneka sa kona ne iskrenu, a ono je neiskreno, hovavi, prevari, dalaver, raznajavera, bila će sifatija. Hem normalno imanite perele savkeja. Sve dok je nam našakao. Te družijantu iskreno manušeja, o iskreno uvek kaj čavitu taro šeriku putintu ko hajri. O iskreno kada tu godi ko Allahi, ka podsjetinitu ko ahireti. A o neiskreno ka si kavitu pire dalavere.
te hoave, te čore, te prevarine, te dukave, hemodolea tiro imani kanašane. Buti tane, penjabe predaj, barosa sam čak upozorine, pula, الرجل على دين خليل او منوش تانو کو دینی تانو پیرو اما پانه کسوا کو اکتومن در دیکل کاس سراماله لوا تلنام شukar manushu zileste ako na inam nesarleste shukar bare nesave la ce bucea nestar kațide ama te inan ne bila cea și inan kuve bila ce o sarleste amo sigur nu kai nesave bila ce bucea nestar kale demorato e sarleste Доволни туке лестар несвае вучате прихватиме. Сега командија тиро имани ко тамте бешел нате летеджал, декарика се дружинеат. Трудин тут манушенцар колетан искрено узилен детове колингоро пашипа. Трито себепи сосу имани ко мануша перела, тано со мануш едино гајла ки дуња и силе, едино гајла со и силе каква дуња луко и тано so pouter te kedel, so pouter dunjalu koja te bavi naupe, a o ahireti te bistrel. Bišu šta sati, a bi manuš samo te kerel, samo te kedel, samo te keoa, samo... Bišu šta sati. Svako dive. Ama vela im dive, o manuš merela im sao dopali peste mukela. Pa o dunjalu koji tam nekta u sebe pripravljena. To jest, to je okupirimo bezik dunjalu koja non stop, tam nekta u sebe pija o imani tirote našale. Wakiro Malik ibn Dinar, koji ka manglari o dunjaluko, te manglari, na te mangel, te manglari, saramen ke jaja boria te manglara, šunin šukar. Koji ka manglari o dunjaluko lestar sar meher, venčano daru ka mangel le sorodini. Hemnako ole azado ono sađi ko tele soro imani kret na njel. Cred nas manimi. Subhanallah. Koji ka manglare o dunjaluku. Demek, te ženimi pelea. To velmo stoplea. Sar meher o dunjaluku lestar ka mangelo din leso. Hemnako zadovoljno džina nela tiro imani čako kraja. Hema jada. To se adima nuša prvo pučiva. Hajde neki džap. Nana štiva Allah sima nešto ti završina. Silo te prastavate za radin te kedel. Hajde te klanina, hajde kira ibadet Allah ese, hajde kar... O dunjaluku, na jedno vreme, o dunjaluku na mukelje, na delle te džab. E dvaj tamo le soro meher, e dunjaluko skoro meher tamo ti rodini. Tu ženingjan tu te dunjaluko je, a o dunjaluko tu tar zauzrat rodingja meher, venčano dar, poklon. A o dvaj tamo ti rodini. Emo dunjaluko na mukela tuco. Šukar amelja delja te kere, to je poklon Allah esa zaođen. Ok, te neko opasno, ti Allah i tarakja menendar. Pazi si, kaj ameno Allah azza wa jelle, neko te na razuminja men greška se. O imamja kjer god pomingja kja buti, ona muša nesar pogrešno lelelo. Deve kuma lufa ne nostop ki džamijata, nostop ki badeti to, pošel taj seždate na vdela. Men nikad od dva nikad se nama kjer gjam. Ali širno Allah azza wa jelle so si kaj amen ki sura Qasa se nama kjeri. A tu probin odolea so tu kjo Allah i dingja te zaradineo kova svetu. To jest te zaradineo džennetem tut, te spasimetut. Wala tensa nasibeke mine dunja. Ama bistri plani tiro deo ki dunja. To jest ker baš od dunja luka, ama bistrem tiro ahireti. Ama amen avde često ahireti bistra, pa od dunja luku amen mata kerela. Baš akva amen korkori svedočina, amen svesna inam. Kogod puti em kišala koga penave mudar gjama e dunja. Odvaj tamo no. E dunja mudar gjame na mukelamen ibadeti e Allahe se azza wa jalla te kera. Šta to sebepi so se manušengo rimani perela tano manusha so preterinena ko haibe soibe hem keriba lafikova na nele nisavi potreba. Hem nisa u hairi, hem nisa vi koris lesta. Trin u času. Bud haibe, preteriba ko haibe, uopšte ne granica. Bud soibe, hem bud keriba bespotrebno lafi. Ko hava bud sovela. A ako bud sovela, lestar baro hairi na kjela.
Tu zina kende sta baro hairi. Pa naile vakti te zaradini da išukara meli delo buti. Znači ko hala but sovelo, da je to neminovno, manuš palo hajme, pogotovo koji sile kolesterol, morate sovo. Ako sovo, lestar baro hairi nakla. Ili oleo hairi za obiđinjak. A baš bespotrebno, teriba, lafi, kolestar, nisao hairi na ne, dovoljno so manuš najbut haramja, gunahija, pireći bja zaradinela. Pa kvo sebe primanite pero. Penjardo manuš koga kerla harami, kole so kalbija vela, tačka. Palem harami, tačka. Palem harami, sađi o kalbi bile soro novela, učardo kale tačkenca, hema gja novela zapečatilo. Pa zarem na njo manuše su imanite pel koga harami kerala. Eso manuš mora tanaki pe tarakala buča, komangla piru imani mate na šaj. Pa što sebe prodone enčala utala ka završina, so su imani perela, sebe pikaju manuša pravalen bud hari družinena pe Allahe sere knjiga je. Pa je to neminovno. Jektaro najbare sebe pija so se abdije slabu imani sijamen caoren, sebe pikaj bud hari Allahe soro Kur'ani čitina. Bud hari olea družinamen ko prvo tam. A kamo li lestar propisjatela ki praksatjana. Da tu sovli ko Allahi keda paluno dromo Kur'ani pravgjan. Barabar manca. Keda paluno droma ko na ole čitingjan, keda ole šungjan. Gotovo kao ni laj. Meno ake djama kawa jajtan je sezona keda ako ona svali pa najbudna padinela. Ko ni laj. Конилай обануш најбутер изложимо и тано баша кога насвали пори мани тепера. Но се најбут сијам изложиме ко харамија. Кеда погота Марио младина. Кед пално дром шунгјан да е Корани да е ксура. Било со. Мате кера лафи кеда оле правгјан. Кеда Корани шунгјан. Бај со пенџарут, но нажалост од лана свали па више појавин јапе ко само мануша, па им одрасла, на само ко терне, мари мануша ко беша. Pogotovo kada su ova društvene aplikacije, TikTok ili nađena, više od ova kolengire pozadine razna muzike kerena. I onda ova mušla na želim pe kopiru imani, samo imani ne su slabongja. Pa su očekujne. Kada tu kori snimineja tu duri nešto je, ti pozadina muzika čive. Sova na gjapu kedo. Sijama muš džamijako, meno desela kera pralafe, ne se da kritika koja sam po način. Najnan manuš tar ulica, koja nikad ki džamija na kugja. Nego tu ke obratinama koja ki džamijave. Wallahi billahi, na dolikuinja menge džamijake manušenge te bavi namen bučencar. Wallahi zabranija. A je talo zabranime bučako dini, najbari haram je itane muzika. Najbaro zarari, najbari šteta, najbaro zijani su kerela menge kod dini, je muzika pralaja. Su najgore, ja meni ja manuša hađije, umrašija, na doli kuinami, manuša bradenca, mare džuljako hijab. Wallahi, nezgodno slika si kedi kea manuš njako hijabi, cidela horojem eki celka vrtini. Wallahi, lađavo se doa menja, men ponižina od din islami. Nikasna lađara, nikasna ponižina. Wallahi, lošno bila čislika. I onda avamen svako dito, a ne da je vrlomen sara maru imani slabu. Sar bud pelo subhanu. Kildina ništa no setina. A sar ko setine? Sar ko setine? Siklijan, di džumani, dramu, habardal. Sar kao setine u gudli pole zeti badete su subhanallah. Allah je tu putinem to prostim.